Very good morning, my friend. Hari ni kita buat konten, my friend. Kemarin saya buat sambungan lagi, my friend. Sambungan di taman Jalan Taman Hikmat, my friend. Jalan Taman Hikmat. Why? Kenapa saya ambil ini Taman Hikmat? Sebab ada kita punya sahabat yang lain bercakap kenapa Taman Hikmat. Di Luyang sebenarnya, my friend. Jalan Taman Hikmat ni familiar sebab dia adalah menghubungkan dengan men. Maksud dia apabila anda pergi ke Inanam, ikut jalan Bukit Padang, anda akan berjumpa dengan Jalan Hikmat, my friend. So hari ni macam kemarin punya, my friend, saya buat view pasal ini Taman Hikmat. You see, my friend, ini macam yang saya cakap kemarin, ini tempat elit, my friend. You see dia punya rumah, my friend. Dia tengok dia punya ni. Kalau boleh saya tunjuk yang sebelah sini ni, my friend. Semua orang VIP, my friend. VIP. Beginilah keadaan dia, my friend. Jalan. Rumah VIP, my friend. You see. Kita pun silap jalan, my friend. Sebenarnya mau review ni mau review pasal ini Taman Hikmat, my friend. Kemarin pun jadi macam-macam, my friend. Cuba my friend tengok. Ini adalah taman yang ada di Taman Hikmat, my friend. You see dia punya rumah, my friend. Tujuan saya review ni, my friend, sebab ini adalah taman, maksud dia menghubungkan, maksud dia ataupun anda kena melalui Taman Hikmat sebelum pergi ke tempat lain, my friend. You see dia punya tempat. Wow. Bukan kaling-kaling dia punya tempat, my friend. Beginilah keadaan dia, my friend. Taman Hikmat menghubungkan dengan jalan utama, my friend. Sebab itu dia dijadikan nama Taman Hikmat, my friend. Dia dijadikan nama Taman Hikmat. Sebab you see, dia tengok dia punya tempat, my friend. Wow. Tempat dia, my friend, bukan kaling-kaling, my friend. You see. Tempat penempatan elit, my friend. Memang penempatan elit. You silap masuk, my friend. You akan silap. Ni tengok, my friend, dia punya ni, my friend. Ini keadaan dia, my friend. Ni, my friend, kita review, my friend. Antara banyak lagi, my friend, taman-taman yang di Sabah ni yang elit. Cuma dalam beberapa minggu ni saya buat asyik ke Jalan Hikmat. So saya reviewkan sekali Taman Hikmat, my friend. Kenapa dia boleh jadi jalan tu boleh jadi
Jalan Hikmat. Inilah dia punya ni, my friend. Bukan kaling-kaling, my friend. You see? Bukan kaling-kaling, my friend, dia punya tempat. Okay, my friend, ini berlanjutan daripada kemarin punya video. Video saya kemarin dia tak habis, my friend. Dia tak habis, so saya sambung lagi video kemarin. Jadi saya sambung lagi video kemarin, my friend. Inilah keadaan dah, my friend. Kita review apa nama tempat, my friend. Tempat orang cakap apa, sedap mata memandang lah dia punya rumah-rumah, my friend. Ini kategori banglo lah, my friend. Sebiji-sebiji. Yang kemarin tu kira okey juga, tapi yang ni lagi mantap, my friend. Nanti next time ada masa kita pusing-pusing lagi, my friend. Sebenarnya banyak lagi tu, my friend. Banyak lagi tempat dia, maksud dia bukan setakat situ. I think lebih 50, silap 100 pun ada, my friend. Pertama nikmat dia, tengok sebelah kanan ni. Wow. Welcome to channel Cikgu Kadir. Have a nice day, my friend. Have a nice day. Macam biasa, my friend, konten ini berkisar di jalan-jalan, my friend. Ini kita jalan-jalan. I think saya belanja satu view, my friend. You tengok di depan. Why dia dipanggil Bukit Padang? Sebab dia kawasan berbukit. Sebab dia kawasan berbukit. Sebab tu you tengok awan dia berkepul-kepul, my friend. Okay, my friend.